come here now, girl. Da li ste znali da inteligentni ljudi su često neuredniji i ostaju budno dokasno i psuju više? Da li ste znali da je crni marlin najbrža riba na svijetu i može postići brzinu čak od 110 km/h? Da li ste znali da čak 80% djevojčica starijih 10 godina koji žive u SAD-u drži dijete? Da li ste znali da je Charles Rigaud, francuski dizač tegova kojeg se poslao u zatvor zato što je udario nacističkog čuvara, pobjegao iz zatvora tako što je savio rešetke ćelije, pomagao ostalim zatvorenicima da pobjegnu isto kao čuvara zbog kojeg je zatvoren? Da li ste znali da oko 80% žena uživa kad im se njihov partner igra sa kosom? Da li ste znali da ljubljenje sagorijeva kalorije, jača imunni sistem, ublažava bol, sprečava karijes i smanjuje stres, krvni pritisak?